R.Hajar Shipau, hadu R.Hajar Arpulai, nilayo Chief Minister ng Tay Narilom Garo. Mang kalanay kapor, bangin pitikinano, manado kasam Arpulai, Shaneng, ngin pitikinangon, takajiyat ray lang apreng jonga bachopi, u Chief Minister, unday no, nagkinikirilom kasi janja kajongi. Many months later. Baka jingkunya so kajongi sa kakinhom kajopi hapo kajilam kajopi kung MDC ngin pentikana arpo Arpulai KNPP. Sekarang ini kemak belum boleh untuk mengusulkan itu, mengusulkan. Ngaruh pengusulan KNPP kalau offer ini asal Klur. Oh my God! Wow! 5 minutes later. This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! I will kill you! Sorry, sir. Hey! Dada, why? Business. Wemig NBC, dito togi kwan mentoy cimet, yumem nong rim. Gate pon na ginong gucan yunga, kiwa kmat, yucha terwa bisa, ngawang piham senyau pela. Wato mani hime tengkan, cha terwa sang Klur. Damn! 8 months. Saya kamu tadi bersekat dengan dia lah. Saya tidak setia. Let's put the next foul.